الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إيروز لدربة لرخاء ويقولي أزخازم جوارة هناكي بحثا مروف درونية مروف آزادية مروف و دسبوتية كل مروف تيكرن حلوستا مروف لهمبري في اوكي چیه دسپوتی یان زورداری یان زوردستی یان جی زورداین به چه رنگی تینا خواه لسر نفسا درونیا انسان لسر روحانیتا انسان دکه بتایبت او دسپوتیا کو او دستوریا کو تعدیا کو ده کم طاقتیا انسان ده دروشك كو انسان نكارد برخوا بده هيج بچوكه يان كم طاقته يان هندكه لغور يهم برخوا جاليه دبرخوا دانا طاقتي و قوتي و چاندي و حتى قالك نقطه عنده تراوما كتشوا او نقطه هاني بخاراتينه ده پیشروجي ده دماكو حتى كو دكوامي بيجن او دورن نورمالیزه بون که دست پیدا که اثر ج دستوری نامینه او دستهلاداری به که تک شویه امی بیجن او دسپوتیا مالباتا که به او ایدی نمایه دیگل ویجی لپی خواه چه هشتیه حلبت مجار گله کی فرها یعنی شاقی خواه هنه او که خواه هنه کوراهی خواه هنه لي و أما بيجن قالك نيزيكاين أو أكولين بسيكولوجي كان هر يك بأوايا كيكو أما بيجن شواتين أخواد دي دماهيكا جياني دا حياتي دا از بخواد دي هنا كي بنارينا قرآن اللي مسألة بنهرم أما بيجن جديبلا أو نرخاندنا مجارية دي perspektifa فرود أو كسين ديتر دي از دخوازم هناك ميناكا ج او كي بينم ج قرآن بينم بكا شوف خراتينا مثال نمونا يكي دماكو قوم بني إسرائيل يعني جزاروكن يعقوب عليه السلام كوشتكن جنبري خواه يوسف بيخمبر صلاة خودي ليبه وقدر رمتك ما زند بينن ليه دام دو جهرة فردبن نا يوسف مايا ايدي نا او براي وان مانا زاري وان مانا ايدي راه بردانا المصري لي خواجين مصري ايدي قبطي بن ايدي شبن يعني او بيجن طرف داري فرعونيتي دست دانا سر حريتا وان جخورا مینانی کولایان بکارتینن دکارو بارین گراند بکارتینن حتی کو ام بیجن به تعبیر قرآن کو زارین وان ین لاوین دکوجن و جنوان دکار پریشان ده خراب ده بکارتینن اف او کهانه دسپه که دم بیجن یعنی دبه حتی مانع که کو ام بیجن او باوریا کو د مصری ده بجیه ناوره که تیخ ناوره خواه و باوریاوی ملت هانه لی د درونیا خواه ده هر او جبرکو د پراکتیکی ده د جیان روزانه ده یکو دستلاداره چود دستاده یک گوتناوی در باسته به ایدنه ای همبری ویه یکو جی حسناکه یکو باوریای پاری ناکه لی چود دستی ویده یه هر روز گوتناوی ده مشه آوی ده به تاكو أفروش دوام دكا حتى كو خدت على لوانتي رحمة وك رحمة موسى عليه السلام دشينا بجهر قومي خواج تاريتي برب آزادي و برب روناهية و درخينا تاريتيا نحقية ظلمة خرابية هر جور أوكي كفرة
جوێ دەرخینە بەر بە ئازادی ئازادی برانۆ ئەو کێوێ پر قەلەنێوێ بەهایە قەلەنێ بەهایانی مەرە دوژەقەی موسا عەلەیهی سەلام چوو ئەمە ئەوێ عەسرا سەعادەتێش بووان دەست پێ بکە گول و گولیستان بە هەر تشتێ نەوسایە یانی وان ژیانەکە کو زارۆکێن یاخوب عەلەیهی سەلام تڤە دیگەر هەموو زەحمەتی خوا فێری وێ بوونە خانیێوان هەنە ئێڤاری تێن جەم زارۆکێ خوا رودنێن و هاکەزا یانی li gor xwe xwe bi cî jî kirine ji nav wê derê lê Xwedê Teala dibe ez xaliqê we me min hûn çêkirine carekê tenê hûnê bên vê jiyana hanê divê vê jiyana giranbiha ku hûn jî di wê asta mezin de em ê bêjin bilind de hatine xweliqandin çê nabe ku hûn jiyaneke nîv azadane yan jî ji azadiya xwe mehrûm bijîn divê ku hûn şexsiyeteke azad bijîn û em ê bêjin hemû derfetên dinyê jî ne manayen ku hûn bidin ber rûyê xwe bêjin yanî van tiştana ji destê me diçûn na Xwedê Teala bi Musa عەلەیهی سەلام re berê wan dide li behrê dixin behra sor معلومê we ye mucize pêk tê bi çoyê Musa عەلەیهی سەلام dibe du cîha û dibe goristan li ji bo qewmê Fir'ewn û Fir'ewn bi xwe lê digel ku vê yekê bi çavê xwe dibînin derbasî aliyedinê bûne û Xwedê Teala jî wan mexdûr nake yanî li wê dirê tî bûne Xwedê Teala Musa عەلەیهی سەلام çoyê xwe li kevir dixe ji 12 kaniyan av dipejiqe û her em ê bêjin qebîleyeke wana 12 qebîlê wan in ku kaniya xwe nas dikin wê ji kê dirê ava xwe vexwin ji gez û ji goştê hin cûre teyran çûkan Xwedê Teala wan xwedî dike perîşan nahê li wan yanî û heta divê xumamê tîne ser wan ku ji wê çolahanê de wê yanî ji bo ku dibin wê germê de neqelin di wê ewkê de Xwedê Teala pir îkramê ehsanê mezin wan dike lê em dinerin ku ew despotiya destsorîya ku wextekî dûdirêj ku têde mane ku çavê xwe têde vekirine ku têde perwerde bûne ku şexsiyeta wan têde ava bûye ruhê koletiyê bi wan re ava kiriye em ê bêjin wisa ku di rometa azadiyê xwe pêkanîna şexsiyeteke azad di wê ewkê nagêjin ji ber wê qasê dibêjin yanî Musa êdî ji Rebê xwe bixwaze em ji wan ewka dixwazin ji xiyaran ji pîvazan ji sîran ji beqliyatan û hakeza yanî li wan tiştana digerin ku her wekî ku bi zimanê halê xwe dibêjin erê em kole bûn neheqîr me dihat kirin lê tasik şorba me germ hebû êvarê em dihatin xanîkî serserê me hebû ve hakeza te em anîne di wê çolahanê re derxistinin yanî ka çi ye ew di bihabûna qelenê azadiyê hurriyetê ve nagêjin wek însanekî hur wek însanekî azad tenê ebdê Xwedê Teala tenê ji wî re serê xwe bitewînin tenê li ber wî xwedeynin di wî rûmetahanê nagînin û ew dike dibêje ew dakevin nexwe dakevin Misrê ya hin alim dibêjin Misrê û bajarê Misrê cî Fir'ewniyetê bû yanî koletî û nûr fêrî koletiyê bûne ew tiştê hûn dixwazin wê dirê hene yanî di jiyaneke azad de divê hûn qelenê wê bidin yani ew hem ew rihetiya hanê û hem jî em bibêjin ev tiştê ku hûn dixwazin nayîn cem hevdû herdû qelenekî wê heye yanî wî jiyaneke koletî wînê hilbijêrin yan jî azadî û bi îmkanên derfetên hindiktir em dinerin ku bi Benî İsraîl giran hatiye heta di derûniya ewka wan de em ê bêjin wek min got digel ku dema ku di jiyana xwe cî debûn li dijî wê bûn li dijî wê şer û pevçûn dikirin ew li hem em ê bêjin ji ber ku cot dikirin bi ga û golika û hakeza yekser dema ku derfetê dibînin tedî wan zêr û xişil mişlê ku bi xwe re anîne derbasî aliyê dinê behrê kirine wê çolaha kirine golikekî helandine û şeklê golikê dane dest pê kirine îbadeta wî dikin hal ji halê temamê ew kê li ser doz li ser tewhîdê bû tenê îbadetkirina tenê ji Allahu Teala re Samirî dibêje ji xwe eva ev jî Rebê Musa ye lê wî ji bîr kiriye em ê bêjin ku em ê bêjin Rebî wî ye dev ji îbadeta wî berdaye ala kulî hal xwe dixapînin lê di esas de ew golika ku di Misrê de em ê bêjin çêlek yan cemê gayê ku pê cotkirin dikirin pê heraset dikirin di binê mejiyê wan jî de ciyê xwe girtiye muqedes e heta em ê bêjin dema ku Musa عەلەیهی سەلام ji wan re dibêje dekanî ew çêlekekê şerjêkin tedî sûretê Beqera bi navekî dûdirêj e
هذا بيجي ما تحناكي خمدكي أمي شو هالشيء لك شرجكين يعني ندفي از قد سبير مقدي تعالك وأسباب مش إنسان جاهل جنا زانان. والحاصل يعني كفري خو بشكل أكيد درونية روحي واندا بجيه كريا تنير وان كريا يعني أو باوريا بيرا أو إنسان كتشو دستي واندا قال لك إجارة تأثير ذكاء شخصيات تتفلخين حتى نهشتيه أما بيجن وصاكو شخصات خسر راستيش دبيني ليه تشتكي درونيات دبيجا مادام كو تندر سلاداري مادام كو شو ندر سيتاري ما نأخذ أو باوريا كتبيا باورج دكي تشتكي بقيمتها يعني ور أو دكا بشوك دخيا دكا حتى كو درفتك بشوكتا دشكني بشوكتا كار دافيش برده بفد جمني وي أو كأخوي شخصيات أخوة أبدا وارز زمان جدا فيديو كدني دخوازم بحث بكم شو أمي بيجن أو شخصيات مروف تيك دبا دو زمان أمي بيجن دماكو بزمانه كي فرورده بوي زمان دايكاته هي وجنش كده توتي دبستاني ولتاتي قد خكرني او تاثيرك شواد پیش روز المردك ان شاء الله تعالى فيديو كدين دبدو درجي سروي خبردم ليفي غابي دسبوتي ام بيجن او بكن ديسا ام بيجن او مثال وك وان زارين مين كتشك هنا ين لاو كنا براستي دماكو نب حكمت بنب موعظه بنب شيرتان بنب اقناع كرني به وت بريوان وقوتا إنسان خدت على قوتا كم هزنت بجه كده بريوي نادي الريا كراست وتميت بس خلاص هم بروي بقري بيج نكاري حتى كوز نكارم وحتى كو جبن قواتاتي كوي دور فيش كري حتى كو جبن ودركت نكارج بركو لوقت دماغ فلتش دسيته ايدت نما كاري بيشاي بقري تدي شروك كان صديم خوجه هي دبيجن اوي هسبكي وي فلتي ويشوبل اي جريداي دخس دغو هو دغو نزانن كو افيا بفرت او تشفعي لابك افيا زي خرابتره دغو شو الاي جريداي دخس يعني تعديل دك الدور ده عكس يد بمره بفكره نبي أمي بين بجري دايني إلا أمي بيجن بقفص كرني تجاري أو نابنا شخصيات سر بخوان كو قاربن أمي بيجن سر نجيب خبصة كنن بيش خبين تجاري وان شخصياتنا بيو أواي أفانا بدي أم دفي أو كده بندفي قناعتك تمام جمع هبه حتى مثلا از بيجم تشبت زيادة أو بك زيادة حدي أو بك مثلا آف حياتي تو آف أمي بتول دندك كأنك يدبني آخده شيء نابه لأجر كنت سروي تجا آف كر هروج زيادة آف دا سروي وي نجدبلاك وشيء بك وي دندك هاني دي جني بك إيجاري براستي شو عم قلت قلني آزادية جرام بهايم یه پرورده‌جی یه امی بجن شخصی آوا کردن شخصیتک آزادی قلنی ویجی بهای صبر و تحمل که گلکی دو درج خوازه وقتی که گلکی دو درج خوازه دویت به حکمت تدی خود تعالی بجن ما حکمت داکی ما خیرک مزن دایویان ما حکمت دابکی ما خیرک مزن دایوی شخص يعني إجا ماجي بحكمت وتزانبي أمي بنت شو خاص داوي إنساني تينات أمي وقت ديو بافكي تينا تا شخصات تأثيرات سيرفيزاروك هي أمي بيجن وقت وي لجمتا روجيك أمي بيجن حسابكي روجي أسعتك في إنسان في إنسان هاني دبينم باشا جوي ساعتها هاني أمي بيجن أز شخصي وقت دم شخصي وي وأز بكيجا وقتك أز بير خبر دم أو دكم بكيجا زماني وي زماني هاني وأز بير خبر دم وان كلمة أنا وان تعبيرنا الجمعي هي معلوم نم معلوم أز بأوايكي آميرانا يا بأوايكي إقناع كرين أز بحث دكم دي أم خجلكي وساو بكم ببيفند بيفان ردر بس بكن كأم تشددن كو أم لبندي تشاندنا تشنا يعني جبوك تشتكي بتشني دويتا تشاند يعني تيرا خوي تشاند بت ليجي نريبه لأم ما نشاند به ما لينا نريبه بيدفي بجيناني بأم نكار البندي تشتكي بينكو شنجي به لما أفاد بتايبت د شخصيتا وبروردا زاروك ماذا أجبو خد بجم دس بكده صبرك كمزن أجمر لازمه استقرارها كما بجم بردوامي ذي هندك جيبه بدوامي يعني وشخصيات ما بخا هفقرتي بأن تشتيك أم دي بيجن قد تعالى جنهياويل ما تقدر ما تشما وند بيجن وك أم بيجن تشتيك وند بيجن وتشتيك وناكن وند بيجن شما يعني دفيش درونيا إنسان هندري إنسان روحانيات إنسان وقوتناك دبيجه وتشتيك ودك وك هفدو ختك نقرت تعرفي إنسان هي ولو كزاروك بتكك جيبه وأناليزا هاندك بابي من تشناد بيجه اللي تشنيدني بخدك نخوة أو حمو بوشو فالا دبن يعني تو تأثيرك خواه تنانا إيجاري أبك مقوت يعني أبا مجار قلقي كورة فرحة
لێ دیسا وەرم کورت بکەم ئەمێ بێژن بێن فرەهی گاv bi gav yanî em ê bi teennî em zanibin ku me çi xwasa çandiye ji bona şênbûna vê evkê zîraeta hene mê bin çi lazim be çi pêngav lazim bin ji bo perwerda însanekî çi xwasa tekrar lazim mesela wan tekrarê Qur'anê bînin bîra xwe însan çi xwasî bîrok e mesela Xwedê taala ji bîrokbûna însan divê însan ji bîr dike gelekî ji bîr dike yani dikeve xefletê di wê manê de îcarê vanem ew kemere hemûya li ber çavê xwe bigire înşallah teala pêngav pêngav عجله نكه وبصبر به باستقرار به شخصيتك هفقرتي به باذن خدي دي شخصيتين همبر مجي زارين مجي ام بوان فدا كيفن ببنو مناك خوشك او جي هيدي امي ببينن كودي دجيانا واندا شخصيات اواندا شخصيتين ازاد ينسرنيكي خود سكنن كو بتنا سري خود دكارن حقيقي هف درخن ريا راست وشب اخوار كي جايه جهفدو درخن وي وان انسان هانا ملهم بري خو بين وكيدني بزوري حتى كزورات تيري بك يعني وكيدني اوجي باكي وان ساعتي كنت دبيني زاروكي خوي غافي باكي منافقانا وكاي كنت دبيجي كو خويا بك وكيدني شو تاثيراته شو باندوراته تنه خدای تعالی ما بك جواني كو دبيجن و بگوتنا خوش عمل دكم براستي شخصيتك هفقرتي ما بك خدي وي شخصيتها هاني سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين